local pictures clear tu te chi bai le ve kule hey lockdown awangin duangin karon lang tam tong lowa subscriber te le viewer te in mi shit thiam lang kan nge na achan chu pon chua te alo rem chang chi alo na china ve a khanin duangin kanon ti chuak thei lova sarkar thu kan zom tan te khanga ya chuan voinia hianin thilpui mo em mai pakhat karon ti chuak do na chu ka video in lo en chuanin review te pokaron nei nial nual to microphone wireless microphone chungchang ate kan karon nei zo zo to boya ti te emi tuna ka video a description a hianin in le dung ni chun boya karon review na kha karon da do na ni chuan voinia hianin thil pakhat poimo em mai ron ti tur kan nei a chumi ma chuan thil pakhat ron soi du kan nei chu videographer ta na thil poimo tak mai le mi pui ta na thil poimo na kinala ti zel du kan omani point thil poimo tak mai pakhat chu video quality kha atha view mai theya tin I camera man po atha view mai theya amaro chu mi video chu 4K te poni lo la mai theya engkim mai kha a fu 5 vekani point a rule sapo fu vekani point thil poimo mai pakhat chu sound na ni ta ni an ngai poimo mai hi filmmaker ho reng ina an ngai poimo chu sound na ni ta ni tuna ka voice hi ka keima thu so hi a clear lo chuan a clear tu tuna ka channel he ka program lo clear tu te po hianin in beng a kham don in mi da kham in lo tang tung don ani enge ka soi in tha thei don lo wa chu sound poimo na ani ta ni microphone hi a poimo mani ti kha kan soi duwa hemi documentary film pa ngai te feature films pa ngai te munom tur chuan hemi kan sound keima ni trong chu ka hi a fi 5 fel tur ania chu keima po hin ka lo ti sual to a kan nei lo wang ani ta ni karis chho vena se me ma he ka video ka ti chho YouTube ka siam tir po hian tan chu ka video khai lo en le chuan documentary thatak ka lang si comment lama te pon ron sin ron soi thina duain sound na zoi thati te mani kha poi ka ti amaro chu kan lo ti to a kha chu in siam than nan te po man tum zel taila tin YouTuber te filmmaker hemi documentary film te feature films siam film te po du te po kan lo om zel thai ka ringa thang thar jok te tin siam mek te po nom thayanga chuan enge poimo beran ti chuan hemi kan tronga hi fi fel fai tur ania chumi tur chuan microphone kha atangkai ani ti khang soi duwa chuan voinia hian hei hi karon review dona hei in muthai ngamo hei China siam ania hei LensGo ania hei LensGo hei taina mingai zika LensGo ania hi dual ania pahni omta chu engange man thei di chuan hemi DSLR ate man theya chuan hemi ngeni mobile phone ate pona man thei ni chuan hei camcorder kan ting chi video camera pa nga ate pona man thei ta ni chu hei hi wireless microphone ani ta ni chu voinia hianin arrange ate engang azau nge a cover thei engang china kan kaling nge kan off ya fel fai taka a record thei ti te kha voini kan entir do na ni receiver hi ti hian camera hin kan mount ta ni chon ta hin hei ta kan mount ta ti hian hela hian in mic avuana om ta ni ta kan thun bok ta hemi lo po hi cable hi mobile phone ate man tur om le ta ni hei om le ta ni hei hi microphone ni kan thu soi kha akal nge kal lo ti kha hemi hian in earphone mo headphone ang te khan aman theile zel ta ni chon ta tang hian hemi hi dual kan ti to kha pakhat jok pani kan vuah chuan automatic in ta hin ron lang hal mai ta ai man hal thap zel bokani ite kha kan soile duwa khana chiang ang chu mo kan da to ke ve mai an nok sak lo bok sia khoi huna pokalila ol same me mani a model chu hei hi ni ti hian hanen ta ula ti hian hei konga hian bel da kong thena han kan freng mai ta ti hian hei hian in
a battery ta hen om ta ni battery om ta battery hian dar ka ruk vela data ni chu ni a thakop mai de zang khai sia hetia antenna ang chi kha om ve lo ta ti top phin ne mai hei chu ti top phin ne mai ta hei tx hi transmitter ani ta ni hei an le taw la te hian hei ti te mai hi ni a kut pha po leng ani hian a kut pha po na leng zan maya a zang khai me maya hemi LensGo ho tiang te hi an microphone wireless microphone hi a thae me mani dikha kan soi do ti hian ko nga kan dali mai nga kan ol samem ta ni hemi LensGo LWM-308 hi anin hei te hi ron choma hei cable ania a charge na ni ta hemi a transmitter a hian battery om lo ni hemi battery pencil battery kan tiang chi sana battery kan tiang hi om lo wa chu hetia current charge tu ni ta ni chunga hin charge call thaya power bank nen hin ting kan charge kop mai ta ikhanin mun la tak taka bukal puila power bank ka charge mai tu ni ta samzo kang hian on ti chok zel mai hi atha ka tia heng ti po hi battery ang chi kha manglawa pencil battery kan tiang manglawa ti hianin power bank pon charge thaya current a plug atang pon dikhana charge sei dikha kan sei le du ni ona chuan he LensGo LWM-308C hian engchen nge a huama engchen a hian nge voice clear takin a man thei ti lai kha kan entir don ani tuna hianin camera ne nai ma chon zong in kan test dona chuan nakina camera ne nai nung chon zong in kan test lenga camera ne nai ma chon zong hian engchen nge he a voice hi a clear ti kha awak ti kha kan endona tuna microphone camera kan da kan mount na hi kan da na hi tuna kanom na hi kan soima sale photanga tuna kanom na la hi football playground ania hi meter za ning kan thria a dung hemia saizong hi sun center line hi center point na hi camera kan mount na chuan tatang hianin camera ma chonzong in meter somnga khan wireless microphone hin ala wakim dikha kan chin don ani tuna kan microphone wireless microphone kan en lai mega hi kan test lai mega hi LensGo LWM-308C ania nungla mi kan hoizau zawanga chanchu diek de ulaka tui tama bangin kan eng ala clear zelem football playground ania claim kan kal chak de ulaka nga o dekha kan back chak de ulaka nga football playground kanomna mun hi nia tuna hian LensGo wireless microphone LWM-308C chaina ho siam kha kan test me ka tuna hian camera ni na ma chon zongin tuna hian kan test me kani chuan meter songa biala hian awakem na thokem kan voice te clear em ti kha kan chin lai me kani chuan ei engma hlia tu kha om lowa motor thinga mo tlang ko kho ngani ruama om kan ni lowa a plane top ani wangin voice kha a clear try ide kha chik ta ki taila thleng hianin nung chun zo in kan kal le thunga voice kha clear em muluk te lo ngai thru ei voinia wireless microphone LensGo LWM-308C kan test mega tuna hian nung chon zongin akal meka camera nung chon zongin le voice kha clear em ti kha test lenga ma chon zong camera ma chon zong kha chuna clear khop maya thuip tak a kal thaya ha hriat thaya tuna hian camera nung chon zongin kal meka engi an zel don ni anchina goal ban line goal ban na
zona kan thalenga kan kal thalenga he thleng trepa chuan voice kha ala clear selem ti kha kan do ani ti khanin hemi wireless microphone LWM-308C chu kanan review de kanan nei thuk thuka be sei chu phalo mai thaya ar chu kan thiam ang toking kanan ti ve ania helo po hila ti zel kan tuma atul dana zirin atigang wireless lam microphone lam pangchi te le camera te pon yang chu an hunol kan nei changin rona ti zeu kan tumanga imponi sila hemi keima ni na kan te dana chuan voini review kan nei tanga kan te dana chuan he wireless microphone LensGo LWM-308C hi acha thokhat leni dikha voini kan ngai dan chu nia chuwang chuan he wireless microphone hi achelo ani dikha kan soiduni imponi sela tuna ta chung kan du tok le don photanga lungkul pictures clear tu zong te in za vai mang traffic kule